Pantautan na. Percentage lecture 4 din na. Relation phao tay 1 by 5 phao tam. Cái chân phao tam. 1 by 5 phao tam riket nya khak bong ma biu tan na. 1 by 5 phao chu. Let's say 3 by 5 को percent ना के ख्याल दिले इति इजार हितम 3 by 5 3 by 5 को percentage इजार ही के लो पे चला ना के ख्याल दिंगा ले एवंगा 1 by 5 ये जो चला 1 by 5 ना बात तो चला ना 1 by 5 को पे हम 20% ना 3 by 5 पे हम अचूंग फोकस ता ना 3 times चला ना 3 times ile chong is at the term 3 times 2 3s are 60% da so tile 4 by 5 la 4 by 5 is very important 4 by 5 4 by 5 को percentage that हम तीन है लवा ले 1 by 5 ने चला ना denominator है हम 5 तले हमें यहाँ 5 दी so now 2 by 7 by 3 tila denominator 3 hila chepa na za de oh ethema 1 by 5 hila 5 pa ka za de na zap times sum achunga kho 4 times la na 1 by 5 chepa 20% na 4 times za ham 80% 4 by 5 chu 80% tina so oh ala to ka sai tabang chana chu bata oh 7 by 4 7 by 4 ही percentage is that हम दिका खोल लो दिंगा ले नु या 4 है ना तो 1 by 4 ने थेमा 1 by 4 अपना का सो दो दिन ही है ना चो 4 है ले 1 by 4 जो ये होने पे है wrong 25% ना 25% is है ले 7 by 4 जो that times हम 7 times चला ना 25 जो 7 times का बोल चला ना percentage का 7 times जो हम 25 4 times 100 na 25 175 हम multiply तो वहाँ by base है 5 7 ना 35 ना 7 2 is 14 ना 15 16 17 175 ना percentage देना तो अले 5 चंचे बोल होता है कन से होते हैं बोलता fraction I keep the percentage also hollow base 6 by 3 tell 6 by 3 percentage p them 3 get 1 by 3 apara ko hold ore chala na 1 by 3 chpe hum 33 1 by 3 percentage na otherwise 33.33% na that time sum 6 times chala na तो तेरा percentage ना तो ये से पास 6 times होंगे तो चला ना 6 times ये है ले fraction है बोल दे वाला हम साके ले चुने हैं नलायम 33 1 by 3 को 33 plus 1 by 3 चला ना 6 तो का multiply ले ये 6 तो का बोल देंगे बाना चंग 6 तो का बोल दे चला ना 33 जो 6 times का बोला है जा सो 6 3 is 18 na yeah 6 times का बोला ले 3 6 18 3 6 18 19 198 था ना 198 plus 6 by 3 ना 6 by 3 पे हम 2 yeah ना 198 199 200 yeah 200% ये थी माँ ऐ लवा जाऊँ ले 3 by 6 को बता का ले पे हम 2 1 से पे हम 100% का चला ना 2 से पे हम 200% ने थे माँ बैठ खेल चला ना ने थे माँ ए वहाँ तो हो तो दांत का हिल नोम याद कर सही है ना otherwise तो हिता इन तो ही इचला पा ये बोई लो दो हम बोई तो percentage लगा पर ना
fraction hold on the exam ma ko percentage apra fraction hold on ngaya na etima that is more important acha tele crop tang oh acha tele 1 by 5 จะพอแล้วก็สักน้องบอกสาวนึงกระติง75%ของ fraction ก็เขียวจะเลยปีดำ75อี percent ได้กี่เนี่ย 25% ได้กี่เนี่ยนะ25 is that times some 3 times na 25% is on head of chala na 1 by 4 3 times ile pe hum 3 by 4 percentage apna fraction khol to dan na athema alle athom dan chu question khat say lang cha ji pe pe tang 75% of 400 terang piti na boy 75% जो के 5 आई के का थे चलो ना दे 5 आई के का थे ले 25% बताना 75% ये percentage ला काय बले चलो हित है कि पे ना हित तो के का थे 25 के का थे चलो ना या 25 को 1 by 4 के हेड चलो ना 25% 3 times at the cat also 25% get out 25 fraction so 1 by 4 cat so 25 is that time something 3 times at the na yeah so 3 by 4 chicken on maka khodola or 400 ko janam ko cancel ale 300 na answer ne thema percentage of fraction point one so 3 by 4 ka so dole ke chai 1 by 6 bolo to ala 1 by 6 14 try 1 by 6 ga lata matna 1 by 6 को 16 2 by 3% ai lula 16.66% chalo na so let's say 2 to the 4 2 by 6 tela 2 by 6 tela hota na chela ni bataun khawi 2 by 6 tela chapra 2 andar ka multiply on lai so na e once then in simplest form hum below simplest form ka so 2 1 is 2 3 6 1 by 6 pe hum 33 1 by 3 ke bang cha 2 by 6 so chiang da ta cha 2 to ti khol ki bol yong la cha chiang so tho cha na 2 to ka bol da hum 2 to ka multiply ading hi ti da ka cancel wa without cancelling 2 by 6 ka bola ila 2 to ka multiply re ka te chale na 2 to ka multiply ala che choma ka multiply re che choma ka multiply de chale na 2 to 16 ka multiply le za so 16 to 2 ka bola la 32 so na 32 ni fraction ko ki ka ko pi me ka tiam plus 2 to 2 by 3 ko 2 ka multiply le la 2 by 3 को 2 का multiply ले 4 by 3 ना plus 4 by 3 एवा अचुंगा पाली जोता है ना numerator लेने लो पे remainder लेने लो पे चलो ना divisor sana 3 is that time sum 3 1 is 3 by 1 क्या है कितना 3 1 is 3 3 to the 6 तेरे लिए तो चलो ना जैसा ना 3 to the 6 plus 1 कती थी लो चलो ना 4 sang alin ta ya cho 2 kala thelo ri 1 times 2 kala thelo 3 1 is 3 is that number khat ba chlo na abat cho ko ri ki chai cho ele bata it's 32 plus 1 by 3 ko pitam 32 plus 1 plus 1 by 3 ko pitam 33 1 by 3 na ke ba tho chlo na athya ba no confused the seta mixed fraction ka bhi tha chi do ham confuse ho mixed fraction ko ne han ngai chu mixed fraction ka bhi tha chi ta mixed fraction a hi 2 1 by 2 3 1 by 3
4 3 by 3 mai lo pi 4 3 by 2 na 4 2 by 3 tu to la na abana 18 applicable na ha solution ka so do ta ho administration pa hello sorry question of 17 by 4 na hello le 5 by 3 na 29 by 3 it's a mixed fraction ka so de ngale ti ka so da azo so mixed fraction ka pi ma sa dia cho all ball de 4 to chi simplest form ham ita so na kaddim to lopi jala na cho he to lopi chala na icho ko prime ham ki ti cho na ko prime di cho 1 to amale ma ti lo na ka thai lo de na 17 ni 1 bo ka thai te ni ka hi ai common ni ma cham lopi chala na if common 1 bo common chala na 1 into 17 to 17 1 into 4 to 4 1 bo se common na ai le ara pya hi ta hi simplest form te ka banga 8 by 4 ka tia to simplest na lopi chala na 4 to 8 chai ta chala na ai le 36 by 10 ka ti bangla na simplest form na lopi la na 2 1 is 2 2 is 16 bana 2 5 ra 10 18 by 5 ko simplest form ma na ka thai to lopi la na 18 by 5 ya a cho tia hi le 18 by 5 yang ka jaw so 10 mixed fraction ka ji dinga le eta hi to to ba hi chung thup ke pole le dinga ho ka hi sa dinga le si te ka ji da ham anu ya pa hi anu ya pe pe de na into 4 is na 17 so thiam 4 17 chunga se 4 5 20 se to lo na 5 kala lo 4 4 za 16 ta chala na then you can multiply 4 4 16 to get the results na 16 chimun dinga za ka dai biam 1 ya to mix fraction na to 4 1 by 4 yatin ta le 5 by 3 la 3 jala ka koi chala na 3 is a times of 5 so thiam so thai lo na 3 2 is a 6 tile lin walta na but 3 2 le pha da to 3 1 hinga chala na ne so 3 1 is 3 5 hina dinga za ba nam 2 na siya ma dinga mix fraction ta na 18 by 5 chala ra ko inga chila mix fraction ka so dinga le denominator ma ma de na 3 za na 29 yam 3 9 na 27 na 3 9 za 27 abana za na ba nam 2 27 28 29 chi mix fraction na ama de ma ala chi dinga hala denominator cham da na 5 is na 18 5 3 15 na 16 17 18 di tam chita ka multiply chita ka plus so de na le mix fraction apana chi ka so ki thei chula na idi so re diu tai 3 ma mai ji dan na abana 3 chita ni multiply de ka di chula na abana chita result chita ni add de ka di chula na 3 1 is 3 na plus 2 khazan ham 3 1 is 3 ka ji de na plus chunga ko pi mam 2 answer pi ham 5 by 3 so kita na ala te ka banga it's bang hi ita proper fraction ko so dinga le ka bodam te ne ka multiply dinga results te ka plus chala na 4 here ko kai dan ding 4 how many times 4 4 is 16 plus 1 17 na athema mix fraction na boyan ro pe chala ai cho ka ta mix fraction khat ni thum li 1 by 9 to dang si cho in khu ko palo nan han le ta cho karab bitam karab ta all but jing holo ele 1 by 6 ahi 4 by 6 5 by 6 5 by 6 la percentage ka bowling ale pi jam 6 ya to 1 by 6 apara kala chalo na 1 by 6 is a time sum 5 times chalo na 1 by 6 ko pyam 16 2 by 3% chalo na is a times down 5 times chalo na 16 2 by 3 pi ka tiam
mixed fraction ni ai ke ka hi ma plus ka ti chula na ala 5 to n chang hi ka multiply ding 5 to n chang ka multiply de chula na 5 to multiply ache 5 6 are 33 and 5 1 is 5 6 7 8 80 chula na aka plus 5 to n multiply ale pe hum 5 to the 10 by 3 chula na 10 by 3 को simplest form हम proper fraction हम divisor denominator ही ले जोते तेरे का तीसरा ना अलग जो है बहुत बड़ा जो mixed fraction है सोचो लेती सोचो ताऊ 10 by 3 है चला 80 चला 0 ता ना 80 plus 10 by 3 को 10 by 3 ही इपिक तियम 3 को इधर चला ना 3 जा टाइम्स 10 हम 3 is a 9 na plus 1 yeah 3 1 by 3 chalo na फिर तम से 3 1 by 3 ये तो proper fraction के काहे नहीं पी में करते हैं mixed fraction के काहे नहीं पी में करते हैं plus which means चंग here plus करते थे चला 80 plus 3 को पे हम 83 पे हम 1 by 3 percentage ऐसे अब ता question abong hong ki do 83.33% ta ta hong ki do la chun kin chala 5 by 6 na divide na bol na lo 5 by 6 ki do la 83.33 ka sei chaw ta karab dha ma ji do de ham ji do ta 1 by 7 yong khoti 1 by 8 bolatin 1 by 9 to bolatin na 1 by 8 to 1 by 9 to bolatin abal le utang chiuta concept 1 by 8 plus 1 by 9 na gì đó next word đó tam अब तो तेरे practice नहीं भी तुम्हें पता है बोला चल लंपी पे तो रहता है 1 by 16 बोलना 1 by 17 yang बोला तो अल्लाह 1 by 7 yang बोला तो 14 2 by 7 percentage चला ना 2 by 7 पीधा हम जितना 2 तक मल्टीप्लाई रे चला ना ये चीज पीती का जी थे हम 14 plus 2 by 7 का थे चला ये चीज इपी तक मल्टीप्लाई थे हम चाहे ज़्यादा टाइम्स हम 2 times है ला 2 times का मल्टीप्लाई रे चला ना अल्ले 2 times का मल्टीप्लाई रे ला 14 तो 2 का बोला ले जा हम 20 चला ना but today 2 का multiply ले जान हम 4 by 7 ना चिनिया जो चला ना ये चिलियन जो चला ना जो तेरे दी चला ना ये मतलब बोल गया तो ना आंसर जो पे हम 28 4 by 7 percentage पता ना जितने की का प्लस हम चला ना का को मांग ले ताऊं की ताऊं का जितने चल है थे ना mixed fraction ना ये जितने की का है ना प्लस हम चला जितने की का प्लस हम चला ना 3% या चुना अपना के पिया ना ये थे ना ये थे तब बता 2 1 by 2% चला mixed fraction है जितने की का पी में का तियाम प्लस में का चला ना अले ही जब ही जितने की का हम ले चुन 2 1 by 2 तक जी हम ले के का प्लस में थो चला ना this also जी ताऊ न जी थे ही जब पे नहीं ताऊ न जी थे के बांग थो चला ना which means he is young tana ji thi he chang tana ji thi tina cha thema chang he percentage am na thema 3 by 7 is that idam 3 by 7 board tapte boral hundi tho re pata na chi 3 by 7 4 by 7 5 by 7 chang 3 to the 6 3 by 7 chang yo hai ta so na lai de na 4 by 7 on के खेल देता था उनके खेल देता कन से भी दोस्त 4 by 7 कन बोल रहे 4 by 7 है लेपी एकदम 4 times आ चिते नहीं multiply the 4 times ना 4 times आ का बोल चलो ना 4 is हम चे 4 4 जा 16 4 1 is 4 5 56 plus एक का plus में का तीसरा ना 2 by 7 को 4 in बोल 2 by 7 को 4 in multiply ला चुना आते नहीं कि multiply रे चलो ना plus आई लो या ना 4 to the 8 by 7 चलो ना
8 by 7 is proper ham. Hello, pitch of Chunga Lin Tachalana. I don't tell a big strategy here. 7. 1 is 7. 1. 1 by 7. Chalana. 1 plus 1 by 7. Na. Today, Nico got 3 Zolana. Mixed fractions of fractions are on the Nico Malizat 57. Na. Plus 1 by 7. Zolana. Let's go to 57. 1 by 7 percentage. Oh, Natima. As you say, percentage, Yana. The top. Chunga Pong let up a mix like a soap paper. Oh, 11 by 8 Borota. And copy them now. Copy 1 by 8 who pam 12 1 by 2% who it is decimal point I say 12.5 1 by 2 5 12.5 decimal bang in body part decimal chip not decimal part decimal board okay 1 by 8 who have a bulletin 1 by 9 bulletin 1 by about the question next concept 1 by 8 who 12.5% for na 1 by 8 who 12 1 by 2% to na 12.5 which is 3 by 8 very 3 by the non kg beta percentage pay them calculate ang naman ham na phone naman ham nakun so ala kasi 8.5 butat se hichi to 3 to multiply re chala na chong 3 to multiply re chala na ale it's a pen multiply la episode tam 3 to 6 3 1 is 36 chala na plus mixed fraction ki ka plus में का चला ना 3 by 3 मतलब 1 by 2 into 3 को हम चुंगा से बोलते मल्टीप्लाई रे नो याम दन दे चला ना 3 1 is 3 by 2 ना से प्रॉपर हम चुंगा लिन ता कोला ना प्रॉपर लो पे चला ना 36 plus नो या कोई दन दे 2 ना 2 is not 3 so थे हम 2 1 is 2 plus 1 3 अले चिते ने को थे चना fractions all 10 denominator ने लोते ने ना 37 1 by 2 percentage 37.5% के तेरा 3 by 8 ना 37 by 2% तेरा 3 by 8 है तो 1 by 9 बोलता है जी इन बोल का पलना है जो मा derivation जो कहीं नहीं होने जाती by heart दे बोल तो इन है नहीं चाहिए के दे बोल कि खुद खुद ले 37.5 पे हम तेरा 3 by 8 ना खुद खुद पलना बाहर देता तो practice number 1 phala ai wang cho point mo ya ba han to 3.8 no 3 by 8 ba to yang to 3 by 8 is 37 1 by 2% or 37.5% na karab bitam 1 by 9 botal la 1 by 9 ko pe hum 1 by 9 is very interesting 1 by 9 to 1 by 11 very interesting 1 by 11 yang gazi paper de chala hai 9 1 by 11% is na kibu butun jana jate ne lehan la sam 1 by 9 ko pe hum 11 1 by 9% is na otherwise 11.11% na ipija ka siam tela bata 11.11 12.22 ta ta na 33.33 to ta ne thema umji khola na ale 2 times का बोला ले पी एकदम 2 by 9 ना percentage अब पी एकदम 22.22 ना ए वहाँ मिक्स फ्रैक्शन का बोल देंगे अल्लाह इसी 22 चलो ना 2 तो मल्टीप्लाई आला जी 22 था चलो ना तो खुद तो मल्टीप्लाई आला 2 by 9 चलो ना जा न्याव ले थी चलो ना अन्य ले पी थे हियर ngai lo na 22 to gobdium lo pe la na denominator nei lo ya chai pi ka ji khom la ta 22 2 by 9% na
3 ka bolle 33 3 by 9 percentage 4 ka bolle 44 4 by 9 percentage na ka sida chune thema 3 by 9 ka bola le 33 3 by 9 percentage na na 33 3 by 9% ya na ai wa nga chu bata che na chong ka thi na la na simplest form of 3 1 by 3%. 33 1 by 3% ko pe 1 by 3 chula na and 1 by 3 so thiam 3 1 is 3 2 3 9 na 3 by 9 be se lo pe 1 by 3 yang cho ai wa 4 by 9 de chu kara betam 4 by 9 ga bola to la na 4 by 9 bola ten 4 by 9 है decimal value पे देता हूँ 44.44%, 5 by 9 55.55%, etc. 4 by 9 here 4 टच का multiply आले 44 plus 4 by 9 ना percentage पे या अल्लाह चीज़ नहीं हो चला ना दीता च ना 44 4 by 9%. हिचपा ही अली लो चंगी अली 9 sang a little and get it is on now, which means 9 times and go 8 times and go it is on 8 by 9 here like pidam 8 by 9%. Na 7 by 9 is 77 7 by 9%. Na the similar 18.88 44.44 55.55 na 1 by 9 so hello 1 by 11 ko data question kan pe hari 55.55% of 90 is itu nak kon andam tabang question bank ang kitong tabang la bank ang kitong le tin kon andam kita sayda 50 yung may chance bahut 5 by 11 wala 5 by 11 and so what now 55.55% है ना if you have the bank tiam 11.11% to 5 times से ले चला ना 11.11 को 5 times चला ना 11.11% 11.11 ही दाम 1 by 9 चला ना जाओ 11.11 ही 1 by 9 ही ले 5.55 ही exact time sum 5 times चला ना 55.55% है ना चुको exact time दाम 5 by 9 चुना 5 times का बोला लो 5 to multiply आला ना 55.55% है पिया के देता 55.55% से पिका सो रहा 5 by 9 था सुना अब क्वेश्चन है पी से हम 5 by 9 ऑफ multiply देना या ना 90 9 10 to 90 आंसर है पे हम 50 हालो बेच ना नहीं ना ले हम इसे वो से ब्रोगल चल हाँ ना सारे चलो ना तेका बंगा करब देता हूँ ना बता तेका बंगा एग्जाम आहे इचो फ्रैक्शन हेलो हेलो चल 55.55% of 90 dan ko dina decimal na la do ding asawa ang sawa ta so na chu sang ha chu ele tin bolta mata 44.44% of 90 ko pe dam it's a tam 11.11% ko pe ham 11.11% here चला ना 4 times it here चला ना इसे भी हम 1 by 9 चला ना इसे पेन है ना ए वहाँ इसे 4 times चला ना 4 times चला इसे भी हम 4 by 9% of 90 तो करना है ले आंसर तो 40 बता कैलकुलेशन नंबर लो गंगा ना हाँ हेलो बिचना 4 by 9 इतने उसमें कब बोके हम
thế điều nào là rubbing cutting khá cháy nó đinh nè trên sân nó đinh 55, 66, 77 77.77% of 900 is therapy dam ipam chi pitokinayam nanun thima na bhal 11.11% 11.9% na ne hona hile that time sum 7 times lo na che 11.11% ipam 1/9 1/9 chu chi e banga chi hon chi dei lo e hon chi deu jala na hi chu chui mona de ba chu chi ngai cha lo jala na 7 times le chong hi 7 times ngai jala na 7 times le pidam chi 7/9 hi de jala na 1/9 is 7 times bola chalo 77.77% to 7 times it's bola 7 times kati chalo na so 7 times le 7 into 1/9 ko pam 7/9 na dita it's pen hi 7/9 na koi thita chana 7/9 of 900 ko pitam le 700 answer cho 700 na ha hello na ato tile question chapal la ban ne chan chiu ten na no to hin 3/4 okay next question addition ka zanya ka hilo ta na zanya ka hilo nam na mix fraction kavani tam bata 23/5 plus 23/5 plus 19 2/5 ko gomale iti ko gom dam che te ko gom dam percentage la iti ko gom dam percentage jawan na jaw yo thaka tho tho rich difference की कहानी पी में करते हम ब्रेक डाउन का बोला 20 plus 3/5 plus 19 plus 2/5 चलो ना सब परसेंटेज होम दे चलो ना कॉमन कर लगे ना तले परसेंटेज 20 plus 19 को पे हम 39 plus 3/5 तो 2/5 को ले पे हम 5/5 चलो ना 5/5 जो पे हम 1 चलो ना 39 plus 1 जो पे हम 40% na dia ele minus ala ji plus na ji tam na zero tam na 40% ja na ele minus symbol je tala suppose let's say minus -20 minus 2 1/3% na non isi se ki bolan ise ka minus le ke ka minus da te ka minus da bolan da ge han ti mo na bol thian da phai bai che khen ta kha kan bo pi de ngai wanga hi cha pana chu itin bodo thi di ham ti chana he tan dinga plus hi la chuni piti bol bom mata suppose chi minus a chula na plus a hila 20% plus 1/3% ko plus a le because 1 20 plus 20% plus 2% plus 1/3 ko bol chula na ko male ya tam je 22 1/3% na ja ala che kamena sale ti answer pe hi jam kamena sale iti tu hina no ka har dam je
hichi ima chawm lo na fraction to ki mat lo na pa he na single pa sa ngai khat tam ding na plus 1 3 na hichi tu sa ngai he khana tam ding chu na minus ding hichi la ngai he le chite ni na minus ding chichu because enam tile 20 minus 2 hit lo re 20 minus biratam 20 minus 3 na chisanga khatam de gadi cho eva na minus diya cho 20 minus 3 ka minus de chola na anu ya pa dan de na abana achunga pa khola chite ni na minus de gadi chola na 3 lakh na minus le pm 2 na abana chibi fraction ki ka pm ka ti tai 20 minus 3 plus 2 by 3 chalo na 20 minus 3 che peham 17 plus 2 by 3 che peham 72 by 3 percentage it is chimel chi ang to zo rong na ka hilon ne che pizza ta hung ko na gì đó anh tám gì cho nó lại gì nó cho nó gì nó lại cái việc gì anh ta star của hắn là કોઈ સમસ્યા વાંચો star am કને કોઈ ને ના Someone or anything. Ikce hanta. Tele. Question khana ka hilani hai ang sorudan kan bol cha na ang sorudan ka bol masa question khatna bol sa an nang phading maina sum ke jana tam be hi be to e man her handinga ka siya na kalan yan ang zahan la to kan hinten minus la nga hi na ro na siya nande cho tasan hai hichi ti tante iti hum ko dohan ne no manam hichi pa hi zaw sa ta to hichi pa hi he thri hona nga ka ziya na exam ana bol phali na bolon jam na bol kha on le maina sum kha le na it's a condition also no count le chi pe hum 2 by 3% chalo na if ka tiam 20 la exact nala do de hum 2 hilo ding 3 nala do de na plus 1 na 3 nala do la 20 la 3 nala do le hum 17 anu ya pi hum chahe 3 la 1 nala do le jar mom na sa ta ta ji ngai lo ne tiama ai le 20 Okay, what's the number? Apa number is it? Choose any number. 4 3 2% na minus 2 3 4 yes 2 3 4 achungai to pa ke 2 3 4 so nantem 2 4 8 2 3 6 khada 2 3 4 into 2 2 4 8 2 3 6 2 2 4 4 8 so lo den di long question 23 div to na da 23 by 20 kwada 23 to 20 0 0
460 di kilo 20 supporting 9 to the 7 20 207 9 rompala 15 5 3 15 5 to the 10 10 plus 3 13 14 1 2 2 3 45 G 18 now 18 here 18 to 23 which more about it 18 to 23 4 and 4 plus 4 2 18 19 19 into 23 okay it's only this it's only this mi friction so like bo pyong di dam di lo ram ke chin ni be ka mo bo cha mi friction ni mo di lo mai thi chana te ni botol question ma sa chu mi friction la chi be ka pi dai chala sa tu ma sang jana chi pe dai 20% minus 2/3% na 0.33%. Thế chung mà bơi đâu chỉ bol tao là chỉ cái bol tiếng Anh lẽ thì cái số đó hầm zero số được tại là cái nào zero số đâu đấy isn't it a bola to go and let to solving divided by 19 okay bola to mata chibi friction ni piong so dam bota 23% ip get the tiam plus 124 na chala la 24 ka la do chala na 432 la 24 ka la do le za jam ये हिलो ये चुना 8 9 10 11 12 dinam chala 0 408 chana 408 nu ya pin dham 19 na 19 minus 5 ko pam 14 na percentage da the hung it is 408 okay minus line ha bui pion yo hung poi mo pal ne sa online otherwise na bui ba na chutile percentage se pia ga ti dai no 20% ai lo la 20% tinga 20% ne pe ham 1/5 ti chuna na ala fraction hung ki ha za na re chu poi mo na se pe ham ta hi le multiple topics multiple check tarana unke mangde so ek karab bata cha multiple topics are something fractionathili ko ma hi le na fractionathil ko ngai ngai le 20% ke pe 11/5 ke pe hi le 20% ke pe ba sa 1 here what sat so 5 adding 20% je pe ham 1 tine cho 5 adding 20% chu 1 hi tui chu tenki chu nga chala na kha ni thum li khat ni thum li nga chala na 20% chu hole am dam khat ni thum li nga na ngala khat chu 20% ek tina cha chi 20% ta na ja 20% na
abona hi zat ham abona chi pe ka tia thila bona cho 100% zala na ngala hi khat chu 20% hi katina chona diam diham tin confirm deu cho chi 20% hela abona ki bang chat hi ngai jala na la chi chung hi biya de tam 20% na chung hi zat de tam 20% chela 20% chela 20% ka ga mala bona zat ham 20 40 60 80 100% ethema atia le 5 adinga chu 20% chu 1 hi tene cho ethema ala chan 5 in pi ba sam thile 5 chun chivata 1 2 3 4 5 5 in pi ba sam bona cho hichka boy 5 hi lo pi cho chapana chan 5 chapana chan 4 na chapana chan 3 5 in pi ba sam total hello le pi ba sam all na hello le pi ba sam original na original hello le pi ba sam total all original hello le hello le piti sida it's three sai mota dang la tante etc. ke panna tine cho ele1 in pi ba sam aso nga 1 in fraction of 5 in che ba sa le 1 in pi ba sam results na result cho ngala khat ki hom do tai te la cho result outcome na outcomes results elo la new value na abale new value etc na elo la chi initial chong initial ki the cho no ki pan na initial na chi ki pan na chi initial la chi piram final value na final ti the cho the ma it's can explain it so ele 1/5 weighti hi le hi it's concept it fraction also 1/5 ke le 1/3 2/4 fraction no sa anoi la pa ko pikitiam anoi la pa ko total gidi so fraction no sa na ni chanta ala chan bata if 20% of a number is to consider question chun if 20% of a number na is pg do hum number ka propose ta number ka choose na ka pen any number choose on 4 find the number na find the number na a question if 20% of a number is 4 find the number it is na pata na 20% से हम 20% जो थिली अथिंग के या नेगेटिव 100% हिंगा चला ना 100% हिंगा चला ना अथिंग क्या चला एवं मन 20% का से पीएटीएम 4 ना इसी का 20% या 20% जो 4 हिला अथिंग के या होल नती चो अले जब निया का होती चो खरा जो 20% से पीएटीएम 4 unitary method na 20% of a number 20% chun 4 avat sale na 1% chun pi basam 1% chun 4 chla ka ji dina na itla 1 into 20 chula na no iti 20% ni 1 into 20 ka ti the chula na 1 pa ko ya ile 25 chuna ka so lo ile am na equal to tabang se bang equal to chana ile wanga unit method ai ki jang cho divan ka ti so dena
into 1% na 1% into 1 le 100% to full tina chula na 100% ipale chi 100 to multiply chula na ichi 1% kala do dingala chika koi ra 1 nyang na 100% to full elo total elo full total number chu elo full elo the number chu 4 by 20 into 100 chi 1% to 100 ka ba la chu ni ta jana na chi 1% value ya 0 to 0 ka cancel 2 to 2 ka cancel le answer chu pi ma 20 na 20% to 4 ile 100% to upon a hi 20 ding hi ti so number na number 100 depends it's pen hi a hi ta hi le answer chu 20 mo chala na ile fraction ai mo de mo lo ram ka zo ka hil pen chu kan sei lo ni cha chi basic lai ya hoi tan he la chana lam pp hom le 20% of fraction ai pi ham 1 by 5 so na amo in e honi se cho 5 a dinga 20% to 180 ta ba ta cho na 20% to 20% 5 a dinga 20% 1 chala na amo 20% to p atiam 4 20% to 4 1 to 4 1 unit value to 4 ati chala na 1 to 4 hai is that times sum 4 times and the p on number to na the number find the number it number to hold it the total number se pira tam 24 number multiply it 4 na bola 24 na bola na 5 4 20 number 20 ke bangam zero na bro to chan ke bang chana na etem ta ba ale if 20% of a number khar ading 20% to check karab dham ek zero tam if 20% of a number is 240 find the number on gital 20% of a number is 240 find the number gital 20% of a number is a number n chuna n ading 20% chu ipyong idam kan bodatam utano chahe percentage value pe pm 20% ki pe chalo na 20% ki pe 20% chu हम fraction ai pe diwa 1 by 5 na 1 by 5 la hi ita he ki pya hi le nu thime che na che number chu na number chu ti ne ya che result 20% is ki te pa na 20% pasana chu 30% le chunga pa 30% pasana chu cha ding ai na 40% tela chunga pa hi 40% pasana chu chunga pa hi hi chai ki pen if ki te pen chi pasana chu no ta thema ale hi cha ding ai 20% chu chi he na 5 a ding 20% chu 1 hi ti na chu na e wanga mon is to 1 pen che pia de time point 240 ti chana na ale 240 la the number chu pi hidam 240 times chalo na la number yung chu 5 into 240 times ka bo ngai na 50 54 2 in hand 5 to the 11 12 number chu 1200 in its 1200 20% से पे हम 240 है in its kan khoding ai le pata question is if 20% of a number is a number to 1200 here amading 20% to 240 hi ati chalo na question है ajo tele हम fraction अपना ये zoom बोलवा हिची number की सान लगे ले 20% से so इपिदा ना ची ला हम ले ची value चलो ना हिची ना पीस ajo tia hele pata amar question ko indirectly I can improve dingela a number to 1200 tanga na 1200 adinga chu 20% kala le 1200 dinga 20% kala le 240 so hame badu so
20% जो पे हम बेसिक आकर खुद जो 20% ना इनको ना हिले 240 सब में दिया तो number dengan 20% is with them more 240 itu ना dia dia में बात जो 0 to 0 cancel था ना 0 to 0 cancel था ना इपी हम 120 to 2 चला ना 120 to 2 का multiply आले इपी हम 240 is equal to 240 left hand side को तो right hand side ना kita ka kabol ngai long hi che ke zoom yang la di ti ne so ale ku se mel ke ne if 25% of a number is if na kan la ti yang ki khal ji is if 25% of a number is 25% of a number is a piece of हम 100 से भाई पाला 47 find the number 47 now तो हारा सामी थी हम या if 25% of a number is 40 होता है 0 को होता चाहिए ना number hold na telechun iti hold do ham method ne ka helon chana basic method khabe ka khud din ka khud chai phalle method ne ka helding ani ne cha manna di hom dia na ani ni cha manna di hom dia hi cha ka bocha chai le ssc c0 main sa ko sa ka bol sa ne nei cha main song de dong cha ni ka ni la nai cha na lai percentage is very basic mama kabod tam to ka coding hi pam basic method na 25% of a number to be the 25% of a number ke lo pi chalo na is equal to 40 find the number this na ele x is equal to ka hold on pat choma ka koi na equal to 40 noi langa pa equal into chulna ki ka hai into male chipai chuna hoga chira chuna ngam de chulna achunga pa noi langa hom de chulna 25 is times 100 ka tiam melchi yan pa 4 4 za 16 0 chu 160 number jo 160 is it's a basic method ta koi man exam ma khot palo pi cha evan her han na denga chu ga ki se cha a language na ket chun na denga na ita exam ma bol de ham no it's why he bang het ngai ati thuya exam he ka ngai lo pi ele option ani nya ne han den top I khat khare percentage method aka khod na unit method unitary method na 25% ko pi ham amo hen thile 25% is equal to 40 this na 25% of 40 hile find the number that's 100% whole in this na 100% ko ra le because idam chala ngai 40 ohm sa ka ji de na which is into 100 che pa ka ji de na e wa chi pa hi no la ga koi so da that's ma hello let's see one step ka skip ya tha bolote 25% to 40 11% to pay them 40 by it's 1 into 25 tabo ya 25 la ka chi so le tir ta chala na la 100% la 40 1 into 100 jo 1 mo elo jo chi chala na 100 to ka bola using lo dimo 100% na acha tele 25 za times sum 400 4 za 160 answer so thotwa so chala na el method khat na pai zo ikhat fraction method ka ti chalo na fraction method na cheti boli ham 25% ni pam 1/4 na ama 1/4 la chu 4 hi pi ti ta me hoy a number cheti chu na a number hi holo pa pa ho x ti pa chu ai wang mon hi chapa hi 25% ti le chi hon chi number ki le chi 25% hi sa te ki ti chu na
If is a question in a question in says PM 25% is equal to the by about 11 by 4 chalana 25% taka jale 1 he PM 40 na into is that times some 40 times chalana and china is that times down 16 160 bây giờ nó mà mới chạm percentage nom rồi it's phải không it's phải không percentage là sao c'est percentage c'est fraction là thêm ta tôi sẽ hỏi này lắm mà bạn ấy question past question khác thì về vang về nghe về làm khả năng tam SSC zero main sa khat kam moi cho basic percentage ng gito na karab betam katanya question kan bol sa aning kating aban lep hechi mama bol na de oten hen al de oten akil kholong SSC 0 2019 2020 आके बोल तो SSC 2021 आके बोल हम कहते हैं 2021 तो 2020 तार ना 2019 आया 2020 आके बोल तो question true in an examination na in an examination achunga khon em koi tan in an examination 92% of student pass na 92% of a student pass na 92% of pass in and 480 student fails and 480 student fail. Now, how many students appear in the exams? How many students appear in exam? Nah, Tina खुदिंग वाले tina खुद हम बताना कोई सना बोला कोई ती बोला हम फ्रैक्शन आना चाहिए ले चुको 92% होड़ ओबा में थी हम होड़ ओबा में थी बेस एलो पिछला ना कोई सना कोई पे हम मी स्टूडेंट हजार उन स्कूल खाना है ना स्टूडेंट हजार उमाले total student is at ham 100% hinga chila na mi che school exam pe de ta appeal lawa hi 92% of a student pass na and 40 student failed chila na 100% la hi chances is 92% na pass yeah 100 la 92% pass ala choi failed ta na fail why percent is at hidam 8% failed them 8% failed it na total student jakhal hila 92% pass ali 8% 92 to 8 go mal 100 hingai chala pass le fail go khom 100 hingai chala na 92% pass ali 8% fail de amon 8% fail ati lo pio eva percentage su ta ya percentage sa bonai hop khana ta chala na to pi de ham de cho number de chala na how many number de number khoi pi ki pm 480 ko ya ki pm fail student fail to that hum fail to that hum 8% so number aisa ki pm 480
percent to number khan hit nge la chun mu sin khor the ta cha 8% of 480 hile 1% se pia ga ti tam 480 8 jing ga chi so na alle question appear how many appeared chala na how many is ham 100 appear ga chala na 100% se pe ham 480 divided by 8 into 100 na 4 is ham 8 is ham 8 6 48 na 0 मिला चला ना 60 200 equation हम 6,000 student में देना चाह हाँ हालो पे चला ना ऐले तेका बंगा how many student pass की तरह ला 6,000 minus 480 how many student pass की तरह ही चापा ना खोलो थे चला करब नहीं लो दें वाला करब दाम रब तांगे रब तांगे चला ऐले इसी फेल चला ना ची total 3,000 चला ना अब पास कर दो देंगे ले जान हम 6,000 ना minus 480 जा fail चला ना ची total student 6,000 चला ना ची fail चला ना total minus fail च pass इतनी चला ना ले जा तम ची 0 ला 0 कला दो ले 0 8 ला 10 कला दो ले 2 ना 2 ला 10 ला 1 कला दो ले 4 ला 9 कला दो ले 5 ना अब आना 5 59 है खानी तुम बता ची 6,000 चला ना 480 चला ना 0 10 0 ला 0 जो खोलो या ना ए वहां से 10 लेता चला ना अने लो या जो 5 piso ना 5 piso ना 10 ता चला ना 10 ला 8 ला दो ले 2 ए वहां से 10 हिया ए वहां piso पर आ जो इजा नहीं ता 9 चला ना 9 ला 4 ला दो ले जा हम 5 हिचिन ना नपी तो पर आ जो इजा तम ची 5 ना ए ले तेका बंगा total student itayong kaholo thi otherwise iti kaholo thi ram dang ayam pass katine cha na number of student pass ko ham kati ding ai le bata chona 92% of student pass chala na yatima aju tele 8% so 480 ki page na total hold with the hanlang wata in the examination 92% of student pass and 480 fail na how many student get yan lang how many student appear hila how many student pass kite la how many student pass tela total go hold ngai lo kis la na ne thema ka sedan cha karab dham question ka tha frame dham ne thena dewa it's upon ji don ta cha na question ka tha frame ni in an examination 92% of a student pass na and 480 fails na yeah how many student pass kitala just how many student appear ya na how many student pass the exam na pass the exam Tim question get on that because it then 100 लाख 92 पास लेजर फेल कर देते 8% फेल चला ना 8% चीज़ हम अमाउंट फिगर आप यूज़ 480 खत परसेंटेज है खत नंबर ही लेचुन कई दिन आज कर तो के हाई चाहिए था चापना नुम दो चुक करोड़ थे था ना बोई तलो 11% से पे हम 480 by 8 na total number of student ko lo ding ale pick up boda 100 e wang cha bi hol te wang 92% order te 92% score to che pass la na
है ना cos 480 by 8 into 92 4 is on 8 is on 48 so 6 48 0 na 60 into 92 na 60 into 92 na 200 2 12 6 9 54 55 5520 azo chizak mubam pass to calculate va cha ke bang cha na ai ka ji dam cha na ji ta ne 5520 total hodo ngayam or ngai do pichra chwa hai na question understand hai na dewa ka ji cha na ham adu tam tuna ding ang adu tam jingle abana percentage cha khabi hoi tan bai kin wane la aban le chita bang question all online in sol da na ma to du ta cha tutela tuna ding na ta tela hết nó thì